Imizi yemagoli eDede ibucwadlana lesivikelo sewange okungaba ngumango ongamakhilomitha 2 nje kuphela. Lapha yikho okwabulawa isilwane esasithiwa Cecil yisethekeli uDokotela Walter Palmer odabuka kwelemelika kwadala ukukhonona okukhulu umhlaba jikelele ngomnyaka ka-2015. Izakhamizi zithi izulu lana kakhulu umhlaba watoda kodwa bezikhangelele ukuthola isivuno esithe xaxa. Zona inyamazana zendle zenza umathanda emasimini zona kakhulu. Esinye sezakhamuzi umnumzana Stanley Torima uthi inyamazana lezi zifunze emasimini zadla izilimo zachiya iziphala zabo ziphungukile. Sishutshwa lenyamazana ezihlanganisa indlovu lengulube zeganga ekuqaliseni kona phana lazo indwangu ziyasihlupha so sithwele nzima asila isikhathi singathi siyaphefumula kuhle kuhle ngenxa yenyamazana zeganga. Kule minyaka lokho kwenzakala kodwa khanya hatshi akula okuncedayo. Sekuke kwabulawa umntwana izilwane esigabeni lesi kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula. Isilwane esadla umntwana sangena phakathi emzini sabamba umntwana esethunywe komakhelwane ukuyacela isawudo sambamba samudla. Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Agatha Torima uthi ezinye zenyamazana ziyingozi hatshi ezilimeni kodwa lasempilweni kaZulu. Bayazinikela nje obaba ukuphuma phandle abanye babemile emagedini bechaya imchilo bechaya amagabha ukuthi inyamazana ezinjengendlovu zingani ziyabaleka. Izakhamizi zithi ebusuku sezisesaba ukuphuma ziye ngaphandle. Akuphunywa ebusuku siyesaba singena lamachemba endlini sichemele endlini. Olemvumo yokuzingela umnumzana Dumisani Sibanda useyakhe umkhukhu wakhe emqongweni lapho alala khona lesibhamu sakhe ukwethusela lezi nyamazana ezifana lendlovu. Udubo lukhona kakhulu, udubo esihlanganela lo ngolwendlovu lengulube zeganga seziqedele abantu ukudla. Kakhulu abantu abahlala emgcineni womganga le-forestry le-national parks ukudla kwabantu sokuphelile. Siyaphathisa izakhamuzi kakhulu ngokuxotsha izinyamazana eziqedela abantu ukudla. Anduba sesithole imvumo evela ku-district council lemvumo evela ku-parks. Osekucunule izakhamizi ukuthi nxa izifuyo zazo zingafohla zingene esivikelweni seHwange National Park zihlawuliswa imali engamadola angama-25 kodwa inyamazana zendle zingangena emasimini azihlawulelwa njalo akula sizo izakhamizi ezilitholayo ngokulwisa lezi nyamazana.